الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنة الخلود. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جومي راو سيني دو هانا دو يتede den seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga, wala ka fididdo o ala nando o ala yerujo. den seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗaɗo hoola, nulira gonga, nulira sabu yurmede wonande tagore nden. en toro Allah yo juulo e makko kanko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, yo juulo e ɓengure makko nden fof e sahaba ɓen fof. yo Allah juulo e kala yutirɗo ɓawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, eɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsir. eɗen fewni sornugol suratu nisa. e darsu men sakkitiɗo on, jomirawo seniɗo towuɗo on o andinno en ko hombo woni Isa alayhi salam. o handini en wonde Isa o wona hay e hunde si wona ko onuraɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo Allah teddiniri nulal muɗum ngal, sariya muɗum on, ko jeyaɗo e jeyaɓe Allah, komo Allah tagiri konngol muɗum gollo yamiri yo hewtu Maryam, ko ruuhu immorde ka makko. o andini en wondema kanko Isa ko wiyete uluhiya, hay hunde o jeeya e ɗum hangin ingol e rewede, bal ko o rewowo Allah kanko tigi. o holli wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo woɗɗiti heɓugol ɓiɗɗo, himo laaɓi woɗɗiti e ɗum, seni towti sengo dow ɗum. towde kammoli ɗin e kala ko nde majji e leydi ndin e kala ko nde mayri ko kanko Allah woni ko jeyi, fof ko jeyangel makko. emo ɓeyda ɗon fahim feññingol fi Isa alayhi salam. ɗe ayeje ɗo ko arɗe ruttugol nasaranko ɓen, saliɓe ɓen ƴettugol ko jonna kon e fi Isa, ɓe woni e sincugol ko ɓe faala e makko. ɓe lutodiri noon, ɓe senditi, mo ɓe woli ko haqqille muɗum ɗen ƴetti ɗum, ko seytan fitani ɗum kon waɗi ko haqqille muɗum. ɓe woni hakkunde wiyowo ko kanko tigi ko Allah, e wiyowo o wona o Allah kono ko ɓiɗɗo Allah, e wiyowo kankowo nene makkowo wondude Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe fof ko ɓe Allah. ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Allah ka hollugol le wondema Isa alayhi salam wona o Allah, ko jiyaɗo Allah, himo ɓeddi sifagol fi makko. o wi lan yastankifa almasihu, masihu o haɗitaki, o salaki an yakuna nde o laatoto abdan lillahi, jeyaɗo Allah. o townitaki e ɗum, o haɗitaki wonugol ɗum, o salaki wonugol ɗum.
nde wonata jiyaɗo Allah on Allah sifori mo non nokku wo e aya go Allah wi in huwa illa abdu an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani israil Allah wi Isa wonali hay hunde si wona ko jiyaɗo tagaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala on tagiri bawɗe muɗum e gandal mum e mbawdi mum e ñeñal muɗum o woni jiyaɗo Allah no tagore Allah hedditinnden fof woni noon jiyaɗum Allah kono Allah neminirimo waɗugol mo annabaji waɗugol mo nulaɗo awa on non mo Allah sifori ɗon wonugol jiyaɗo muɗum Allah wi on o townintinanoki o haɗitanoki o salanoki wonugol on jiyaɗo wonugol jiyaɗo Allah walal malaikatu wona kadi malaika ɓen almuqarrabuna ɓen ɓannitaɓe woni ko sali woni ko townintini woni ko haɗiti wonugol jiyaɗo Allah Isa o malaikaɓe Allah ɓannita ɓen wo yani ɓura ɓen ɓannede ka Allah ɓe fof e maɓɓe hay goto e maɓɓe salaki wonugol jiyaɗo Allah bal ɓe fof hiɓe jaɓi ɗum hiɓe netani ɗum hiɓe yankinani ɗum woɓɓe ko yo aya ɗo ƴetti wiygol wonde malaika ɓen no ɓuri annaba ɓen masala fayda en wiye mo ala nafa kono yaaruɓe wi'i wonde malaika ɓen no ɓuri annaba ɓe yani teddude ka Allah ko ɗo ɓe dallinori ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala mbay o jantike Isa ko nabiyun rasul o wi haytode hay malaikaɓe ɓannita ɓen hay ɓen yani ɓe holli wondema siya on soggande nden no holli wondema si wiyama hay ɓen ɗon awa hiɓe wontiri sengo dow Isa yani Isa salaki hay ɓen tode ɓen e ɓural mum awa ɓe salaki yaruɓe ɓen gola lawol wiɓe on dalil ala nder ɗo aya on ko faandi ko wonde malaika ɓen no ɓuri Isa tagudi no ɓuri mo yeɗɗude no ɓuri mo doole kamɓe makko si wonay no salotono mawnintino haɗito wonugol jiyaɗo Allah ko kamɓe awa wona kanko wona hay kamɓe tawɓe ɓen no mari tagu feerewu no tiiɗi woni ko haɗiti woni ko sali ala kulli hal ko wiɗen ko masala on ko masala mo ɗuɗana fa hay hunde andugol mo yani aslan to amara dalil taƴa yani taƴuɗo ko annaba ɓen ɓuri malaikaɓe ma ko malaikaɓe ɓuri annabaɓe ka tawi ɗon ɗum ala n holli wondema na ko himmi sino himmuno sari on yewtamin fi muɗum gasa goɗɗo har no ngalɗi si woɓɓe no wola fi ɗum woɓɓe nodda e lando fi ɗum malaikaɓe annabaɓe hombo ɓuri teddugal aɗa ko piiji ɗi neɗɗo hani tode woɗɗitagol e muɗum landoɗa ko nafete kon ka dina ma ɗum ɗo andugol muɗum andugol ma mum nafatama angal andugol ma muɗum lorotama ina Allah subhanahu wa ta'ala holli wonde wona Isa wona malaikaɓe ɓuraɓe ɓannitede ɓen ka makko hay goto e maɓɓe wonali ko sali wonali ko haɗiti wonugol jiyaɗo Allah wa man yastankif kala wo on haɗitiɗo on saliɗo an ibadatihi rewgol Allah wa yastakbir o mawnintini o towniti e ɗum fasayahshuruhum Allah o moɓoyayɓe ilayhi ka makko ɗum ko ñalande dargal jami'an ɓe fof maɓɓe jami'an non ɗo no wawi wonde hara ko sali ɓe mawnintini ɓen woni ko fanda no wawi wonde hara ko kamɓe eɓe wolaka fimum ɓen jaɓuɓe ɓen ɗoftiɓe ɓen ko feeñi kon noon ko ɓe fof woni ko fanda ka jami'an ɗo sabu ɓe fof maɓɓe ɓe jantama yeeso ɗon nde tawno noon nden ñande si woni ɓe moɓoyama kono Allah wiiri noon fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir ko feddeji ɗiɗi yimɓe sengo ñamo yimɓe sengo nano weeroyoɓe ka aljannaji ka kuɓeje towuɗe ka weeli e foti walla jeni en ɓen ɓe wiyeteɓe
saɗi toli moɗon ka yiite ka diyewulɗe ka piyeede ka yakkede yalla woɗɗinoyen ɗon allah fuɗɗori yimɓe moƴƴuɓe ɓen o wi fa amma alladina amanu amma noon gomɗinɓe ɓen wa amilu salihati ɓe golli moƴƴereji yani golleji moƴƴi ɓen ɗon fa yuwaffihim allahu on timminano yeyɓe ujurahum joddi maɓɓe ndin joddiji maɓɓe ɗin o timminanayɓe ɗi nden ñande wa yaziduhum o ɓeyda ɓe kadi min fadlihi e ɓural makko ngal o yoɓa ɓe joddi golle maɓɓe ɗen ha timma o sowidira noon o ɓeyda noon o ɓeyda noon o ɓeyda noon ha kanko tun allah ka o andi ko jelu o waɗoyta wono allah wiri noon wallahu yudaifu liman yasha o wi lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid o wi lilladina ahsanu lhusna wa ziyada no holli wondema yimɓe moƴƴuɓe ɓen allah ɓeydano yeyɓe toninko ɓe handi e heɓugol kon si darama golle maɓɓe ɗen tun o yoɓe ha timma o ɓeydane ha landoɗamo honto ittuɗa ni joddi ɗo fof hakke ko neɗɗo on ha woy toon joddi ko allah subahana taala yoɓi ɗum kon sabu tawde himo andi raɓɓiɗinare makko ndennu e dewal wa amma alladina stankafu amma noon ɓen haɗitiɓe ɓen saliɓe wastakbaru ɓe mawnintini e rewugol allah ɓe sali salare maɓɓe nden na angal andugol na ronkere feere na sakkede na haɗede ko sabu mawnintinare yiwgol kañum hino wonti sengo dow ɗum o yiɓen noon fa yuadibuhum o lettayɓe adaban lette aliman muusuɗe wala yajiduna lahum ɓe heɓanta kadi hoore maɓɓe eɗen lette ɗo ɓe woni e muɗum ɗon min dunillahi ko wona allah goɗɗo goo na annabajo na malaikajo na waliyajo na saykujo hay e gooto ɓe heɓoyta ɗon ndeññande hay e gooto ko wona allah mo hino wonana ɓe waliyan giɗo arowo tefana ɓe jeeja fi maɓɓe no ɓe hettora ma no ɓe ɗuytirane ma ɗum yoɓana ɓe ɓe hetto woni ko jeejugol woni ko yoɓugol ɓe heɓoyta on giɗo waɗowo ɗum ndeññande wala nasiran wona kadi ballo darantoɗo ɓe e hoore doole wiya ɓe naɓatake noon ɗo wiɗo ɓe yahay ɗo wo oti yi aylan kene na adi ɓe yahude na tuma ɓe yahi heɓoto wiyowo ɗonon ɓe yaltay ɗo on ala ɗum nde ñande waliyo ko tefanayɗo o tigi jeejanamo ittanamo coggu on noon ko wallowo mo e hetto hara koye hoore doyi hara koye hoore diplomatie nasiron ko wallowo mo e hetto si doyi on gasali hara koye hoore doole ɗum ɗon noon marsata wowɗo wolde ɗum ala wiyowo ɗum waɗay ɗum gasata wo dartorayɗo noon ɗen andi kaduna ɗo ɓeyɗo none ɗiɗi noon hino woodi nde wonde sa heeɓi ande aro walle on na ardowo doole ko ardowo ñeeñal ardowo jeejugol ardowo toragol on ɗon na doole waɗata woɓɓe no toon nde ɓe ara wallugol ma ko doole ɓe ardata na jeejugol wargo lanndo kombo wi hunde kaari e hoore kaarijo ma kombo eɓɓi waɗugol hunde kaari a wara ɗo ɗum gasata yowti firtu kisa na ɗum o yiyey men allah subahana taala o riwi ɗum ɗo fof e haqqe maɓɓe o wi ɓe heɓoyta giɗo jeejanowo ɓe tefana ɓe ɓe heɓoyta ballo daroranay ɗo ɓe doole sorta ɓe ka ɓe woni ɗon e o noon e ballalji koko arabu anduno ɗum ha joni no e aada maɓɓe moƴƴa noon e sabuji ɗi no golla ka maɓɓe fota nde wonde probléme ji jani no ƴanga neɗɗo ka leyɗe maɓɓe sabu yaltine muɗum hara hay a memminaki hara ka luttaynoɗa few ɗum ko aada maɓɓe noon
so woni e weldigal no hakkunde mon ɓe waɗe ko ɓe wawi kon fof fima hay wonki maɓɓe kimɓe waɗa e fima so woni weldigal tigitino hakkude mon ko ɗum waɗi si hakkundeji maɓɓe gila fewndo jahiliya hino toon halfodiral gorol e gorol ɓeeɗo e ɓeeɗa hoɗo e hoɗo ɓe halfodira no hara woni nene goto kala si ɗum ɗon waɗino hakkunde maɓɓe kala mo ɓe humpiti yahi yanugol e oyatomo ɓe halfodiron ɓe fof ɓe moɓoto ɓe yaha kono noon kutata ɓe o ɓe wakkili ɓe piiray toon haa ɓen ɗon hettoma haa ɓe fof ɓe lutta ɗon siko ɓe telen ga kadi wona noon ɓe yaare si yani tawi ko itto jawdi ɓe wallireɓe ko hara ɓe woni hunde wotere ɗum no wona num hakkunde neɗɗo e neɗɗo yani farde e farde goto e goto suudu e suudu gorel e gorol hoɗo e hoɗo ɗum fof no woduno ko ɗum wiyete alhilfu yani ahadi ko wonno hakkundeji maɓɓe nde tawno noon ɓe wowti ɗin neɗɗo sino wowti ɗin piiji o hooloray ɗi ko ɗum waɗi si alwalid ibnu almughira ɓay o nani wondema e yiite ngen malaikaɓe 19 ɓayayon ari alayha 19 woni ka ko ayni nge o wi menen ɗo men fof loye ɓen ɗo ayi o ndaari jama o huwodiral ngal ko woni hakkundeji maɓɓe no woduno e maɓɓe wiyayno ɗo kamin sottoroye jawdi mum ndin ma sottoroyay e gorol muɗum ngol sifa ɗin haalaji yani ɓen ɗon walloyemo hetto ko ɗum allah subahana taala o yewtiri ni ɗe ayaje ɗo holli ɓe awa ɗum ɗon fof ma soytato na jawdi ma ndin won allah wiri noon falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala wiftada bi na jawdi jaɓanoyteɗa na tefore jaɓanoyteɗa na jejanede na dartanede marsata neɗɗon so woni tun omayi ko kefero hay hunde ɗiɗo o ala tefore ko wonande gomɗinɗo fof noon heɓoye tefore ñandedal ngal ko heɓowonde ka lawɗi fiwota o naatu yite few hara o handi e magge sabu bakkatu makko kono tefore hawra e makko o daɗa naatugol yite ngen few allah muññomo ma ɗum naatoyowo heɓo e noon tefore yaltine ɗum no wona ka lawɗi no wona woɓɓe tongoto to woɓɓe neɓoya toon haa wasi luttay waliyadu billah kono noon kala tawɗo gomɗinal no ka ɓernde muɗum hayso ko fototawa gabbu darra o abbere foññe ma ko ɓuri ɗum fanɗude o luttoyta ka yite sabu ngal gomɗinal ɗon allah subahana taala o yaltinoyemo nadamo aljanna ya ayyuha nnasu ɓey kono yimɓe qad ja'akum gomɗi ari on burhanun dalil seede min rabbikum immorde ka joomi mum o dalil ɗo ko kala ko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam addani kala ko yi'uɗen e maɓɓe mande annaba woni ko ka tagudi maɓɓe woni ko ka jikkuji maɓɓe woni ko e alhaliji gurdam maɓɓe woni ko sharia maɓɓe mo ɓamo ndaari o sharia l'islam o tawa ɗum ɗon tun hino woni mo dalil wondema nulaaɗo sa sallam ko gonga diina kan ko gonga ɗum na neɗɗo jooɗi yuɓɓi ɗum moƴƴini ɗum sabu siko neɗɗo num a yiyano hen lutodiral janal ko ɗum ndaare constitution ji moƴƴinteɗi ɗin moƴƴinaɗo o na on ɗon ɗum ɗa no fanɗi toon ɗum ɗa no acca ɗum ɗa no ɗuɗɗina nder toon ha toon jinaka wa ɗum ɗon fof ko ɗoni probléme ji ɗin fof e leyɗe sifa leyɗe men ɗe constitution ji ɗin par ce que ko neɗɗanke jooɗi moƴƴini ellaji ɗin yalta e mo moƴƴa amma sharia allah on kanko e ñawoje makko ɗuuɗuɗe a yiyata toon ko luutodiri idan kala ko seedintini gongugol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam iɗo naati e o burhan ko wiyaɗo allah wi on burhan noon kadi kaka makko woni ko iwi wa anzalna min tippini kadi ilaykum e moɗon nuran annora mubinan feeñuɗo
feeñuɗo taw e muɗum himo laaɓi pos jilɓa yewo ala e makko ɗum ko alquran kanko woni ko wiya ɗo wanzalna ilaykum nuran mubina alquran o allah waɗimo e ɗengal arabu laaɓugal pos kala nanowo haala arabu kan si nani eeje alquran ɗen o faamay ko wona e wolede ko no fanɗi nder ga ko nanowo arabu landitoto himo wiya ko honɗum faanda ko yewtere nden faandora himo landito kono ko honɗum ƴiyal ngal firi nanowo ɗengal arabu fof haala eno faami ɗum o ina alquran noon ko laaɓuɗo ñawoje makko ɗen kadi ko ñawoje laaɓuɗe kala ko yamiri en yo waɗu yen waɗu a taway koko wawɗen waɗude koko yaadi e tagudi meɗen e mbaadi meɗen ko yaadi e gurdam men ɗan kala ko haɗi en yo en accu a taway koko wawɗen wonde e ɓaawo muɗum na ko tawata en wawata sertude mum ko yamiri en yo en accu koko tawata ɗe wawi wonde e ɓaawo mum few boneji ɗi fop mo be meɗen no wawi woɗɗitagol ɗi fop ko moƴƴereji ɗin sertuɗen wawgol waɗugol ɗulle kadi ko hasi kon ko sabu dolnugol en imanu ko serti kon imanuji men ɗi nalgoto woɓɓe heeɗi toyi woɓɓe heeɗi hakkindi woɓɓe heeɗi waali ka leydi no fanɗi e dewe ɗen tawata hara e ko woɓɓe wawi wadde woɓɓe wawata wadde harana sabu tiɗugol imanu ko hasi kon e ɗen ko dewe landi ɗen jawɗi wono yewgol hajjoya wono ittugol zakka dewe jawdiyankoje ɗen ɗon ko mo Allah subhanahu wa ta'ala jonni jawdi ndi amma ko hedditi kon fof kala ko tata ko waɗi tere ɗen ɓandu noon Allah no waɗi sari on tata mo behi no wawi himo wima si a wawata daragol juula ya jooɗo sa wawata jooɗade ya waala no wawirɗa wo juuli noon fattakullaha mastatatum dina kan no laaɓi pos alqur'an o ñawoje mum ɗen no laaɓi pos idan annora laaɓuɗo pos hentiɗo feŋ on nura sa sallam makirno ɓe acci en e laawol laaɓugol hentigol taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha maki mi acci on e laawol hentinigol jalbugol sal jemma maggol no hewa ñalorma maggol yani fuu no fota e allah haali mo fewndiɗa wo an e fof hiɗon fota ka diina allah ɗum ɗo na fiyamen ala ton alquran on ko sanani diina l'islam ko alquran sabu ko alquran on ari addi ko yowondiri kon e diina sunna nuraɗo sa sallam fensitani en noon ɗum ɗon feññinani en ko tawi kon wonde nokku go haray no muma yewtere nde hara nde accira fi yo feññina nuraɗo sa sallam feññinira ɗum ɗon ɗengal muɗum ngal ma kuuɗe muɗum nden ka sunna maɓɓe alayhi salatu wassalam idan alquran on himo laaɓi pos himo henti feŋ himo feeñi ko ɗum waɗi yahoɓen wi'a wondema alquran no toon kene mum no toon gundo mum kamɓe tun andi kayti woɓɓe no woodi marɓe majjireji dalalat sa waɗi ɓe inkar ɓe yettuma ɗum ɗo koye gundoji alquran ɗin jeeya alquran ala kene ala gundo ko ƴiyal laaɓugal janngu tun ka jangi a faamay kadi faamugol nde landaki ma innugol ko marata towi alluwal moƴƴa e andugol ɗengal arabu ma e andugol gande goo sa wakkili ke tun seeɗa Allah subhanahu wa ta'ala faaminte deftere makko nden sabu ko addirine ko fiyo en janngude tasko ɗende a taskota ko sina a faamu sa faami taskoɗa gollitira no ko ɗo wi wala kad yassarna alqur'ana lidicri fahal min muddakir o wi o newini alqur'an o fi waajitor ɗum yarli hino woodi waajitotoɗo on waajitagol ɗon na ko hertori karama koɓɓen towa alluɓɓen ma hakkindiɓal ko fi kala neɗɗo julɗo sa jangi to alqur'an o a wakkiliki a faamay hay sa towale alluwal a faamay wawa taskade wawa waajitade idan ko o laaɓuɗo ko o feeñuɗo mubinan ko o feññinɗo himo fira ɗiɗi ɗino himo feññinani en kala ko hato jinɗen e fiyake gurdam meɗen himo feññinani en kala ko hato jinɗen e fiyakuji diina meɗen kala ko jilɓi hakkundeji meɗen kala ko jilɓani en sen ruttike ka deftere allah en yi e joni lawol mum ko ɗum waɗi si allah wi wama htalaftum fihi min cheyin fa hukmuhu ila llah kala ko lutodirɗon e muɗum
njandi wo fandi wo ñawore muɗum nden hino ka Allah o wi nokkugo wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul so woni on lutondiri e hunde ruttende ka Allah e kanula ɗon ruttugol ka Allah ɗum ko honno wonirta ko yiltagol e nde deftere ɗo ka Alquran yiltagol ɗo hare a rutti ka Allah yiltagol e nulaɗo sa sallam fewdo ɓe wuruno ko imma a naniriɓe ñawore ƴettande ñawore ɗon goltirama yaha taw yaɓe joni noon ɓe wura ruttagol ngol e maɓɓe ko ruttagol ka sunna maɓɓe si woni ko a hewtoɗo ruttanagol hoore ma si woni a hewta on daraja ɗon koye a rutto e ronuɓe ɓe ɓen homɓe woni ronuɓe ɓe ɓen karam koɓɓen ɓe woni ronuɓe ɓen nulaɗo sa sallam ko ɓen jogii ko nulaɗo sa sallam acci kon nulaɗo ko gandal acci accade jawdi hay hunde gandal ɓe acci karam koɓɓen ko ɓe woni ronuɓe nulaɗo sa sallam ina ruttagol e nulaɗo ɓawɓe feƴƴinde ko so tawi yiɗa hewti ruttanagol hoorema e sunna on bisimilla ma so woni a hewta ruttoɗa e karam koɓɓen are Alquran on ko Allah sifori moni ko o mubin ko o feeñuɗo kanko taw e hoore makko himo laaɓi pos jilɓa e ala ton himo feññini kadi kala ko haton jinɗen e fiyake gurdam meɗen e fiyake dina meɗen fa amma alladina amanu amma noon ɓe gomɗinɓe billahi Allah wa'tasamu bihi ɓe fiɓi e makko ɓe tami e makko al-i'tisam ko ruttagol e hunde fii yo daɗu fii yo hisu ɗum no wona e nokku no wona e goɗɗo ono enen ka gurdam men ruttande nde tigi tigire nde noon fiya daɗu ko ruttagol e Allah subhanahu wa taala woɓɓe rutti o damir ɗo bihi ɓe ruttimo e Alquran o kala wiɗo wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma alladina amanu billahi wa'tasamu bi hadha an-nur al-mubin ay wa'tasamu bil Qur'an woɓɓe rutti ɗon damir on woɓɓe rutti damir on e Allah subhanahu wa ta'ala fa amma alladina amanu billahi wa'tasamu billahi maana o ɗiɗi ɗon hino adda ɗiɗi ɗi ɗon hiɗi selli kadi goto tuy yo nayno sabu sa ruttike Alquran on hare koye Allah ruttiɗa yani sa fiɓike Alquran on koye Allah fiɓiɗa sa fiɓike Allah ɗum wata wonde sina fiɓi Alquran on ko hunde wotere noon ko wiwɗa wo hino selli ɗiɗo ɗiɗi Allah wi ɓen siforɓe noon fa sayudkhiluhum ɓen ona dayɓe fi rahmatin minhu e yurmede immorde ka makko kanko Allah subhanahu wa taala wa fadlin o naada ɓe kadi e ɓural ɗum kadi ko immorde ka makko wa yahdihim o fewna ɓe ilayhi faade e makko kanko Allah siratan laawol mustaqiman feewngol ngol ala oñande ngol ala selande laawol foccingol feewngol yetti ndi fodaari ɗo ko ka aduna ɗo e ñandedal ngal ko Allah wi ɗo kon fa sayudkhiluhum fi rahmatin o naada ɓe e yurmede minhu immorde ka makko wa fadlin e ɓural wa yahdihim o fewna ɓe ɗiɗo fodaariji tati okkede yurmede okke ɓural okke peewal hewtine ngal ma ka Allah ko aduna ɗo e ñandedal ngal fo e muɗum a heɓay sowni a sifori gomɗinal gomɗin ɗo fiɓi e Allah fiɓi e dina Allah kanko fiɓi e deftere Allah nden subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala o wi man amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kam ko ɓe wi falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan ɗum noon kaka aduna ka o wi kala won gomɗiɗɗo golli ko moƴƴi o woni gorko o woni sonnajo Allah mi wurnay mo gurdam moƴƴan o wi reftinon men yoɓaɓe noon joddi maɓɓe ndin joddi ɓurdi e moƴƴude sabu golleji maɓɓe ɗi ɓe golleno ɗi idan ndi fodaari ɗo yurmen nden e ɓural ngal e pewal ngal ko aduna ɗo taho sa woni gomɗinɗo tami e dina Allah kan Allah yurminte o okke ɓural mawgal o arsikama golleji moƴƴi o arsike ɗuɗɗingol tuubugol
o arsike humugol ɓernde maɗa nden e makko o arsike hawrodirgol e sunna o arsike hisugol ɓernde e telemma gomɗinɓe ɓen telemma tagore Allah nden o arsike jogagol tere maɗa ɗen e kala lorra ko iwata e maɗa telemma tagore Allah nden yani o hawrindine e marugol golliji ma moƴƴi ɗin o dande ko yeɓata ɗin ɗum ɗo fof ko yurmede ni ko ɓural ni ko peewal ni o waɗe kadi neɗɗo yondiniɗo ɗum kadi ko yurmede ko ɓural arsike on so tawi o yeññanalimamo ka gite ka kene o yeññanemo ka ɓernde ma tawa yerko marɗa kon no yonuma o ittane e ɗuɗugol yiɗugol fi aduna weli e fotiji aduna o ittane ɗum e ɓernde ma hara haccitande ma a ɗuɗa e muɗum yerko marɗa ko hara no yonuma a yiyata ko goɗɗo ma tawa hiɗa haawi hiɗa yeli heɓugol sifa ɗum si wona fi waɗugol ɗum kadi fi Allah ɗiɗo fof ko piiji ko Allah subahana taala hokkata neɗɗo arsika mo hawrindinamo e muɗum sabu yurmede makko sabu ɓural makko ngal yani ka yurmede makko ka ɓural makko ka fewnugol mo o waɗane ɗiɗo hara sabu ɗum ɗon ko yoɓugol ma taw joddi gonɗinal maɗa ngal e jogagol maɗa dina Allah kan subhanahu wa taala hay dina kan ko ɗoni keye o ko ɗoni ngalu ngu mo heɓi ɗum hara o heɓi piiji ɗin fof hay hunde o faɗali si o faɗi ɗum noon wal iyadu billah hara hay e hunde o heɓali sabu Allah wi'i ɓawde o wolude fi gomɗinɓe ɓen o wi o wurna ɓe gurdam moƴƴan noon o yoɓoyaɓe to imo woli fi ɓeya kadi koy o wi man arada an dhicri fa inna lahu maishatan danka o wi kala on ɓurniɗo jantore an nden ko ɗoni dina Allah kan kala ɓurniɗo kan Allah wi hara himo mari gurdam ɓittiɗam ɗum ka aduna ɗon o wi wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma ñande dargal o yimmintini ko bonɗo so landiki Allah ko fi on ɗum qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira Allah ko on ɗum immintinɗami komi bonɗo mi laatino komi yi o Allah jaabomo kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa aya jamen ni ko ni ardunoma yejjutuɗaɗe ko ni hande ɗo yejjitirteɗa ta neɗɗo ndaaru ɓe Allah okki jawle ñane o wiya wattinmi kaari anda gurnanɗan kaari woni e mum no wodi marɓe jawdi ɗuɗundi kono hara ko ɓuri ɓe ɓittagol fayda ɗuuɗa haray neɗɗo tono Allah e ɓural makko ngal no Allah wirno wasalullaha min fadli so tawi Allah no okki neɗɗo musidɗo ma julɗo weltor yetta Allah mawnina wiya machallah fiita yitere ma nden heɓumo sabu yitere ko gonga naya haawo wi machallah tabarakallah won Allah wirno walawla id dakhalta jannataka qulta machallah la quwwata illa billah si tawi konko o mari ɗon yiiɗa ɗon sifa mum no wele fewta Allah okkora naya yeloyo Allah jonne ɗum ɗon ma yo Allah watte sifa makko a anda alhaali mo woni e mum no gasa himo e alhaaliji sa wompitike ɗi a wiye kanko e ko mari fof a muñike idan sa faala ɓuttu ɗa faala teddungal ɗa faala fowtere e hino laawol ngol ko gomɗingol tamo e dina Allah kan si a waɗi ɗum Allah hino fodari makko ndin o firtata ko fodi o wi o naadete e yurmede immorde ka makko o naade kadi e ɓural immorde ka makko wiwgol ɗiɗo immorde ka makko ko hollugol ko mawnuɗi ko timmuɗi ko yottiɗi watti ɗum o wi o fewne kadi e makko o holle laawol hewtinowol ma e welaye makko on e yurmede makko nden e aljanna makko on ko ɗum woni sirata mustaqima ngol woni ngol laawol ngolngol torotere mo bimbe kikkide ka julde meɗen wiyen ihdina sirata almustaqim yo Allah ñinnon e makko yastaftunaka hiɓe landoma istifta ko talabul fatwa landal ko jilɓi ɗum o wi hiɓe landoma o addiri e gollal ngal kalima on ala sigati lmudari hollugol wondema waɗitike waɗay fahin
o masala wona ɗo addede ɗo ko masala jilɓannoɗo sahabaɓe buyi woɓɓe maɓɓe rutti e nulaaɗo sa sallam landiti fi makko wono umar radiallahu anhu ha ɓaawo nulaaɗo hari himo yeliyo tawno nulaaɗo no feŋŋinno fi o masala ɗo ɓuri kanko ko humpiti ko ɗum allah wi yastaftunaka hiɓe landoma yani waɗi tike waɗay fahin ɓeydo o wi qul wi'u allahu yuftikum allah hino humpita on fil kalalati fi koko wiyete kalala en jantinoke ɗum ka fuɗɗode simorene ko woni kalala on abubacre as-siddiq radiallahu anhu wi'irino ko on mayɗo hara o ala e ronowo mo telen ka daƴƴe makko o ala ronowo telen ka calɗi man la walida lahu wala walad o maayi o accali hay goto e makko ɓen o accali ɓiɗɗo woɓɓe heno firta ɗum ka haala meɗen ɓe wiya rona jala taban no ɓatti ɗon sabu ko ɓurata yurminde neɗɗo ko jibinɓe mo ɓen e ko o jibini kon ɓeɗo ɓurata yurminde neɗɗo hedditiɓe ɓen haysi yurminay no yurminen kono hewta nde yurmede ɗa ko woni ɗum kalala ka ɗengal arabu na rona jala ɗum fira ɗum few ɗum ɗo ko alhaali woni ko woola wigo rona jala ko alhaali woni ko woola on hino wawi wonde no wawi ronkude wonde si yarama ɗon hande hay woɓɓe no rona ɓen mum hara hino welti ɓay no woodi sallotoɓe yo jawdi yo itte e jawdi ko ɓen mum acci kon ñamade maɓɓe yoɓe no woodi waɗoɓe ɗum hande kalala ko huttiti ko ɗum woni kalala ko huttiti ko taari hunde kono metelo taariteni ka hoore ɗum ko iklil wiyete o kalima ɗo ko ɗon itta ko homɓe woni ko fanda ɗum ko ronoɓe neɗɗanke on harana jibinɓe moɓen wonaɓe o jibini ɓen wonɓe sera makko ɓen ɗon hande kadi bandiraɓe ma worɓe e ɓiɓɓe mum e bandiraɓe ma sonnaɓe ɓen e wano bappa e kala tawɗo ɗo wona e ɓeeɗa ko fi ɓen ɗon wona e wolede neɗɗo si maayi taw ko sifa ɓen ɗon on o acci aya on jantinoke ka fuɗɗode simore nden si sifa on alhaali ari hara neɗɗanke on ko acci ko nene gotoɓe muɗum ɓe hawta baba allah wi so tawi ko gorko ma ko debbo woni ko acci mo acci woti no mari jeegabal si woni ɓe woni ɗiɗo naɓi dow haray ɓe fof maɓɓe koɓe hawtu ka tataɓal haray ɗo kadi ko sifa on alhaal ɗo wona jantede ko ɗum waɗi kalima on sa faala a firta e mo tun a wola mo no ardi noon fil kalalati fi ñawore kalala andu tum mana ko wona e wolede kon sabu sa firimo ka ɗengal men e no wiruɗen noon ko huuɓiti kon a wolwi noon famotako allah wi inimru un halaka si woni neɗɗanke maayi halaka arabu no inna ɗum ɗo mayde halaka arana halkago ko mayde ɗo ko ɗum ɗum firi si neɗɗanke maayi laysa lahu waladun hara o ala ɓiɗɗo walahu kono hara himo jogii uhtun bandirawo debbo falaha haray on ɗon hino mari e jawdi makko ndi nisfu ma taraka feccere ko acci ɗon feccere jawdi ɗin neɗɗo si maayi o accali ɓiɗɗo ɓiɗɗo on ɗo kosko gorko sabu so woni ko debbo acci tawi ko kanko tun debbo e wandirawo makko on o acci mo ɓe maɓɓe ƴetta e feccere jawdi ɓiɗɗo o ƴetta e feccere sabu aya on ka fuɗɗode simore nden ko allah wi ɗon wa in kanat wahidatan falaha nisf bandirawo makko on ƴetta feccere sabu o aya ɗo allah wi falaha nisfu ma tarak si tawi kan gorko hino woodi bandirawo ronata few
woni gorko woni debbo o ronata gorko kañum wirnayi o ɗuuɗi dolɗen no tiiɗi wa huwa yarisuha kanko kadi on gorko ɗon si woni ko kanko woni ko heddi bandirawo makko on feƴƴini haɗon bandirawo makko ala mawɓe muɗum ɓen baba muɗum wodaka hara ko ñawore kalala nde woni e arde ɓiɗɗo on ala Allah wi kanko kadi o ronaymo in lam yakun laha walad so woni ɓiɗɗo alanamo kanko kadi o ronaymo so woni o ala ɓiɗɗo fa in kanat athnatayni si woni accaɓe ɓen bandiraɓe ɓen ɓe gorko on maayi acci ɓen ko ɓe ɗiɗo falahuma hara hiɓe mari athuluthani tata ɓe ɗiɗi mimma taraka e konko acci konko taban koko na wiyede ɗo feccere ma tata ɓe ɗiɗi ko so tawi no woodi toon woɓɓe goronoɓe si tawi kan ala ɓe ƴettay ɗum ɗon ɓe ƴettira aya on ɓe ƴettira ko rutti kon kadi sunna on raddan wa in kanu si woni ɓe laatike kamɓe bandiraɓe accaɓe ɓen ihwatan ko ɓe musiɓɓe rijalan worɓe wa nisa'an e rewɓe jon neɗɗo maayi o acci nene goto baba gotoɓe worɓe e rewɓe ɗanane ko siko rewɓe tun goto o mari feccere siko ɗiɗo ɓe yette tata ɓe ɗiɗi si tawi noon ko worɓe e rewɓe hino jilli Allah wi fali dakari haray no wodani gorko be e maɓɓe mithlu haddi l unthayayni yeru geɓal sonnaɓe ɗiɗo e maɓɓe ɗo haray ko ɓaayi dan wona e yarede ɓe dakari mithlu haddi l unthayayni yubayinu llahu lakum Allah on hino feññinana on ko jilɓani on kon e ñawoji dina moɗon no jeeya e muɗum nde ñawore ɗo an tadillu fiwota on majju kalamon ko an la tadillu maɗum li an la tadillu kono ɗum ɗa monta sabu no ɗuuɗa gollitirede nde soggande ɗo arabu kala ko ɓe ɗuuɗi gollitirgol woday hen karfe ɗe ɓe itti ɓe ɗuytayi ɓe yiɗi raɓɓiɗɗingol hiɓe yiɗi hoyfingol e haala moƴƴa sabu tawde ko itta kon haqqille neɗɗo on no andi fi muɗum lorrata Allah hino feññinana on ñawoje ɗen an tadillu fiwota on majju fiwota on falju fiwota on ƴettu geɓal e jawdi jonnon mo handano e muɗum fiwota on ɗalu duwanoɗo hendagol ɗon fiwota on ɗuytan hay e goto e kaw hani heɓude ɗon fiwota on ɓeydan hay e goto e kaw hanno heɓude ɗon ko ɗum si ko yondiri kon e fara'idon dondi on Allah acci daaleje muɗum e namuji men e aadaji men e faaleji men ko kanko sendi fof ha timmi o wi si alhaali on ardini oɗo no mar ɗum ɗo si ardini oɗo no mar ɗum ɗa o happani woɓɓe hedditiɓe happanaka ɓen ko ƴettoɓe ko heddi o aya ɗo tippagol mo ko sabu landal Jabir radiallahu anhu nunaɗo sa sallam seeni no darugol mo tawi ɓe wondi Aboubacar ɓeere ɓe tawi mo nawni moƴƴa nawnande no tiiɗi mo hitede ɓe tawi fewdo ka o hita ɓe waɗi mo ndiyam o hetti imo marno jawdi o ala ɓiɓɓe ronoɓe mo o landi nulaɗo kon ɗum gueddate jawdi andin nulaɗo maaki aya tippiɗo on ka ceeɗu yonima yani ɓe ruttimo e o aya ɗo ɓe maaki aya tippiɗo ka ceeɗu yonima ɗum holli wondema hay sayiji ka ɓuran tippotono ɗon e sahabaɓe naɗo ɓen ino andi fimum ɓe humpiti sabu naɗo wigol mo tun aya on ka ceeɗu na oɗo tu woli fi kalala ko ɗe ɗiɗi oɗo emo attana ɗen janngude no joni ko hombo e majji ɓe wimo tun aya on ka ceeɗu ɗum no holli on ndema Jabir no anduno ɗum hino lolluno hakkude maɓɓe na ko tawata ko kibaru sahaba tu wonno ko andi ko ɗum waɗi si Imamu Suyuti rahimahullah e ko wonamo e karama koɓe l'islam ɓen buy e maɓɓe no e wallifanɗe muɗum no wallifi fi o none ɗo ɓe wii none e ayaji alquran tipporde ndungu ma tipporde ceeɗu ɓe janto ɗon ayaje ɓenna aya kaarijo e kaarijo e kaarijo ko ndungu tippori kaarijo e kaarijo e kaarijo
ko ceeɗu tippori ɗum ɗo fof ko honɗum woni ko yani ko neɗɗo on wawata naftorde muɗum andugol mo aya ko ndungu ma ko ceeɗu no nafama e bangeji ɗuɗuɗi no jeeya e muɗum masalan ko ayaji jihadi anani aya on koye ceeɗu tippori ceeɗu noon eɗen leyɗe nasi fayne ko enten ɗo ceeɗu wonde hoore susta yaltude yaasi a humpitike jihadi ni koye on saaha waɗuno ande sahabaɓe no yondinino no muññino no wakkilanino l'islam no darino howi no laaɗo sallah sallam nde no laaɗo ha ton jiniɓe wo koɓe pre si woni kadi ko ndungu ton nasifa ndungu men ga enen ndungu ga ko ndiyan to en saajude jangol ala jangol waɗay ton ha marmalle tippo e nokkeli goo ta ko ɓuɓugol ha yawti kerol no jeeya e nafoore ko heɓata e muɗum andugol aya on ko jeeɗu ka ko ndungu tippori e yaajugol maɗa gandal e alqur'ana o andugol ma ɗin piiji huɓindoɗi manditoɗi Allah yoɓete ɗum par ce que ɗum ko golle janeno yo tawan hina hunji ɗum fof aya ɗo ko ceeɗu oɗo ko ndungu oɗo ko sayiɗo oɗo ko sayida oɗo ko ɗa tippi oɗo ko ɗo on sabu tippagol ɗum ko golle molnaɗe no ɗum ko janga jangito rewtito jannito tabintinta ɗum hara ɗa waɗi haqqille ma e muɗum ki yangi ɗon Allah yeɓataki ɗum ko nafoore molnade noon Allah subahana taala ko yoɓayma eno jeeya e nafoore andugol ɗin piiji andugol embere karamakoɓe yani andugol daraja karamakoɓe ɓay ɗum ɗo en tawaka fendoɗe ayaji tippi ko andinen o aya ɗo ko sayi kaari tippi ma ko nokkel kaari tippi ma ko sabu hunde kaari o tippi pellet ko karamakoɓe gandini hen ɗum yeeso maɓɓe on teri maɓɓe on sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alih w sallam kamɓe manditani en ɗum ɓayo kamɓe tawa tippagol ɗe ayaje ɓe manditani en ɗum fof ɓe eggani en ɗum e taabi ine ɓen eggi ɗum e hikkiɓe maɓɓe ɓen ɗum ko noon hunja ɗon ha windugol hewti winda hunja kadi ɓawa windede woni joni no winnano hunja ha ɗum hewti en ɗo ha ɗum hewti ka tabal meɗen ɗo kam ko ɓen ɓe mari ɓural janal e hoore meɗen ko ɗum waɗi ko toranɗen ɓe Allah wo yo Allah yurminɓe yo Allah yaafoɓe en fanɗin ko iritan ɗen ɓe o en fanɗin ɓe waɗi gurdam maɓɓe ɗan fimen en fof enen mo ɓe meɗen no waɗi gurdam mum ko yeru muɗum kañum tun hay noon mo ƴetti dongal ngal hawtu ɗon o rondanike on ko na heɓanali mo heɓan mo jarama yo Allah yoɓe heɓa mo ɗum ɗon ronditangol ngal gandal hunjo ɗum egga ɗum winda ɗum tonga ɗum ha ɗum hewtira en ni no laaɓiri ko nema molanaɗo ko ɓural janal e hoore meɗen ay toral subahana taala yo Allah yurmin karam koɓe l'islam men fof yafanoɓe faljireji maɓɓe ɗi fof jaɓana ɓe golleji maɓɓe moƴƴi ɗi fof hokka ɓe joddi ko ɓe yangani l'islam yo Allah waɗu en jangoɓe gande ɗe ɓe accani en ɗen faamen ɗe gollitiren ɗe Allah hombiri corte wongol e humpitugol ɗen yaajendi gandal makko ngal o wi wallahu bi kulli shay'in allahu on wonande kala hunde alimun ko o anduɗo o wi kala hunde ɗum ɗo hino mofti kala ko wooda kon kala ko waɗi kon kala ko waɗuno kala ko waɗoyta e noone no ɗum wonirno e no wonirta e ka ɗum wanno e ka waɗata Allah no humpiti kala hunde hombirgol aya ɗum ɗo no rutta haqqille meɗen e ngol cortewol sabu gandal janal no e nder ngol ñawoje molanaɗe no nder ɗo gila eno sonnaɓe resirte ha eno aliyatima jogorte kañum e jawdi mum ha en ɗi dondiji ko janta e mum ha e affaire jihadi ko janta e muɗum e jikkuji nafe qiɓe e ahlul kitab ko yottaɗen e muɗum sabu woɗɗingollen e fodariji yimɓe aljanna ko janta e muɗum e ñawoje ko yowdiri e jihadi gandal janal no nder ga haren ɗo no rutta en e maggol andina en Allah ko anduɗo kala hunde ko on anduɗo kala hunde woni ko woni en e yewtude ko woni en e yewtude watten fondoji ɗin e muɗum ettoɗen jangen ɗum moƴƴa faamen sabu ko iwri ka Allah nema noon si iwri ka Allah on o hanaka yeebede o hanaka welsidede e muɗum emo hana jaɓɓede jonnite haqqe e muɗum hombirgol corte wongol huwitugol gandal Allah ngal kala hunde
hino mofti weltingol en weltinirgol en haray kala fodari ko ne ngol cortewol ɗo yowindirangol e golle moƴƴe wakkilo golla yeɓata ko allah no andi fimo fo himo windanma fo himo maranma a tawoye ɗon joddi maɗa ndin hino mofti kadi rentingol en hulɓingol en kala golle bonɗe e jikku bonɗo e finde bonde e konngol bongol ko janta e ngol cortewol ɗo woni koye mushrikina en woni koye ahlul kitabe en woni koye nafiqiɓɓen ɗum woni ko egga kala ko janta ɗo hare ko ya woɗɗito rentoɗa puttitoɗa sabu allah do himo humpiti kala ko onɗa e faggitade haray ɗum ɗo no jeeya e naforeji andugol en ɗe inɗe allah e sifaji makko ɗum na ya andu tun allah no wiye alim himo mari sifatul ilm koyo thamara ɗum ɗon on dinɗe ɗum ɗon on wonu e ma no jeeya e ɗum ko jantiɗen ɗo e nafore ko heɓoto ko mofti hombirgol cortewol ngol wondema allah hino andi kala hunde en toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo andin en e gandal makko ngal yo jannu en gandal yaajungal gandal sellungal gandal laaɓungal o waɗa gandal ngal nafowal en o waɗa ngal hujja wonande en o kore en barki gandal ngal o waɗa iwdi meɗen jangu ɗum o waɗa gurdam meɗen ɗan gurdam gandal o arsika en gollitirgol mo ko woni en e jannude kon en toromo yo yurminir en ɗum taw lettiroy en ɗum lan yastankifa almasihu masihu on ɗum ko isa o haɗitaki o salaki an yakuna nde o latoto abdan lillahi jeyaɗo allah wala almalaikatu wona kadi malaika ɓen almuqarrabuna ɓannitaɓe ɓen wa man yastankif kala wo on saliɗo haɗiti an ibadatihi rewgol mo kanko allah wa yastakbir o mawnintini fasayahshuruhum o immintino yeɓe o moɓoyayɓe ilayhi ka makko jami'an ɓe fof maɓɓe fa amma alladina amanu amma ɓen gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli moƴƴereji fa yuwaffihim o timminano yeɓe ujurahum joddiji maɓɓe ɗin wa yaziduhum o ɓeydaɓe min fadlihi immorde e ɓural makko ngal wa amma alladina stankafu amma noon ɓen sali ɓe haɗiti rewugol mo wastakbaru ɓe mawnintini fa yu'addibuhum o lettayɓe adaban lette aliman musuɗe wala yajiduna lahum ɓe heɓanoyta hoore maɓɓe min dunillahi ko wona allah waliyan giɗo wala nasiran wona ballo ya ayyuha nnasu hay kono yo yimɓe qad ja'akum gomɗi ari on burhanum dalil min rabbikum immorde ka jeyɗo on on wa anzalna min tippini ilaykum ɓe moɗon nuran annora mubinan feeñuɗo feññinɗo fa amma alladina amanu amma noon ɓe gomni ɓe billahi allah wa'tasamu bihi ɓe fiɓi e makko fa sayudkhiluhum o naaday ɓen fi rahmatin minhu e yurmede immorde ka makko wa fadlin e ɓural wa yahdihim o fewna ɓe ilayhi e makko siratan lawol mustaqiman foccingol fewngol yastaftunaka hiɓe landoma qul wi'u allahu yuftikum hino humpita on fil kalalati e fi kalala on in imru'un si woni neɗɗanke halaka o maayi laysa lahu waladun hara o accali ɓiɗɗo wa lahu ukhtun haray mo mari bandirawo falaha haray on ɗon sonnajo hino mari nisfu ma taraka feccere ko acci on wa huwa kanko kadi si o kanko acca yarithuha o ronay on sonnajo ɗon in lam yakun laha walad si woni laatanaki mo kanko sonnajo on ɓiɗɗo fa in kanat athnatayni si woni ɓe laatike kamɓe sonnaɓe acca ɓen ko ɓe ɗiɗo falahuma thuluthani haray hino wodani ɓe tata ɓe ɗiɗi mimma taraka e konko acci wa in kanu si woni kamɓe acca ɓen ɓe laatike ihwatan ko ɓe musiɓɓe rijalan worɓe wa nisa'an e rewɓe faliddakari haray no wodani gorko goto kala e maɓɓe mithlu haddi l unthayayni yeru geɓal sonnaɓe ɗiɗo yubayyinu llahu lakum allahu on hino feññinana on ñaawoje ɗen an tadillu fiwota on majjum wallahu allah bi kulli cheyin wonande kala hunde alimun ko anduɗo wallahu alam wa sallallahu nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin